алейкум, газиз имандашлар. Біз сізні тағында Ихлас мәчетебезнең телевизион студиясында сәламлейбез. Һәм біз бүген дә форсаттан файдаланып, шигърият турында сөйләмәкчебез. Шигърият, илаһи дөнья, бисмилла әйтеп кирсин. Кир, кояштан тап эзләмә, чыкта да кояш күрсин. Шулай дип, илаһи тарафыннан, Аллаһ тарафыннан ошбу җиргә шагыйрь итеп җибәрелгән кеше генә әйтә ала. Кем соң ул? Ул безнең улуг шагыйребез, билгеле шагыйребез, яраткан шагыйребез Салават Рахматулла. Һәм ул бүген безнең студиябызда кунакта. Әйдәгез әле аның үзе белән күрешик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Мен очрашуларда сирәк кенә булса да йөрсәм дә, очрашуларны бик яратам. Менә үткән айларда гына, үткән елның берничә аенда мен үземнең туган районым Авыргазыда һәм Стәрлетамакта яшәгәч шунда 25 яшьлек юбилеемны үткәрдем. Халык бик яратып кабул итте. Менә бүген инде мен очрашуга бөтен республика халкы белән очрашуга килдем. Исәнмесез, исәнмесез. Салават абый, сез зур шагыйрь. Сезне Татарстанда, Башкортстанда, татар дөньясы да, башкорт дөньясы да яхшы белә. Сезнең бик күп китапларыгыз бар. Без сезнең әле бөек язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның авылдашы икәнендә, аның белән ул ишкән чишмәләрне ишеп, чишмә суларын ишеп, ул үскән туфракта үскәнегезне дә беләм. Димәк, сезнең талантыгыз төптән тирәннән килә. Әйдәгез әле безгә үзегезнең нәсел тамырларыгыз, бала чагыгыз, ишкән суыгыз, туган ягыгыз турында телевизор караучыларга сөйләп китегез. Сез әйткәнчә, мен менә шул Галимҗан Ибраһимовның туган авылы, ул минем дә туган авыл булды бит инде. Ул Султанмурат авылы, ул Султанмуратта яшәгәннәр яки Авыргазы районының кешеләре өчен генә билгеле авыл түгел. Аны хәзер курыкмыйча әйтеп була, ул дөньяга билгеле авыл. Менә шул Галимҗан Ибраһимов турында булгач, сүз булгач, без аның турында бик язучы икәнен беләбез бит инде. Яңарак кына үткән елның март аенда, аның туган көне март аенда, аның юбилее булды. Ул юбилейга килделәр Татарстаннан делегация. Һәм шушы делегация арасында Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин да булган. Булган дип сөйләм, чөнки мин бу очрашуда үзем катнаша алмадым. Һәм шушы Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин Талбазыда, Авыргазы районының үзәге Талбазыда үткәрелгән 25 яшьлек юбилеймада килүе минем үземне дә аптыратты. Һәм миннән бигрәк ул минем кичәдә катнашучы кешеләрне аптыратты. Һәм бик күпләрне аптыратты. Ибраһимовка килгән Роберт Миңнуллин Салаватка да килгән. Менә шулай инде авылда мен зур гаиләдә үстем. Без 6 бала үстек. Әти, әни колхозчылар, әти тракторчы инде, әни колхозчы, нинди эштә ибәрәләр, шунда эшләп бирде гомер буена. Әти тракторда эшләде. Әти белән әнигә кадәр корттан белән әнекәйне дә, без әнекәй без кортанигә, дәванигә. Шулар турында аз гына сөйләп китүне кирәк дип саныймын үземә. Минем кортатай Садык халык арасындагы исеме инде үзенең Материкәдәге исеме Мөхәммәд Садык. Алар иш бер туган булганнар. Аларның иш туганнарын да барысында мен бәләки булсам да күреп үстем. Ләкин бер сигәре турында да кортатайдан башка мин алар турында ничектер менә шундый кыю, көчле, талантлы, тигеләй булай мактау сүзләре бик ишетмәдем алар турында. Миңа хәйләмәсеннәр. Бәлки аларда бик шәп кешеләр булгандыр. Ләкин минем күлемдә калган, минем корттай көрәшче булган. 20 ел буена көрәштә катнашып, 20 ел буе батыр булып калган.
Салават абый, сіз шигърият дөньясына ничек килеп кирдегез? Беренче шигырьләрегезне кайчан яздыгыз һәм алар нинди сәбәптән язылды? Bizde башкорт телендә укытылай, шунда факультатив формасында инде. Шунда бер укытучы Максутова Камил апа безгә бер вакытны игә эш бирде, хикәя язып килергә. Ну, мен аны уйладым инде, раз педагогия институты булгач, андый заданияларда бирәләрдер инде студентларга дип уйладым. Шуннан мин дә яздым, һәм беренче мөхәббәт дигән бер хикәя язып, тапшырдым. Улан укыган, укытучы, шуннан мине чакырды инде. Индивидуаль семинар диләр бит аны кой вакыт. Шуннан Салават туганым, сен ул туганымны туган кайым, сенең әйберләрен күп чыктым мен дә бирдем. Ләкин ул тәмамланмаган бит әле ди. Менә беренче мөхәббәт дип атагансың, ләкин тәмамланмаган шулай. Мен әйтәм, тәмамланмаган шул, чөнки без аны белән һаман да йөрибез әле дидем. Менә шушы кызык әйбер булды бит инде. Шуннан булсыңыздан әйтте инде, сен туган кайым шигырь язып кара. Менә шушы шигырь язып кара дигән сүздән соң мен әле бик күп еллар, бик күп вакыт үткәч, мен беренче шигырьымны яздым. Шигырь язу булай булды. Биrinci сыйныфта әдәби түгәрәк эшләйдер, аңа Асхал Әхмәт Кожин дигән егет җитәкчелек итә. Ул бер ел редакциядә эшләп килгән, тормышны күргән әзрәк, әдәбиятны әзрәк белә, шигырьләрдә бик күп иде аның. Мин лозунгылар язарга әзрәк остарып киткән идем. Бәйрәмнәр тигәндә мондай вакытларда һәр вакыт лозунг яздыралар. Шуннан мине күреп калды да, әйдә Салават, безнең әдәби түгәрәккә гәзит чыгарырсың. Шуннан гәзит чыгарам булар белән. Яшь кешеләр дигән исем бирде гәзиткә. Гәзит әйбәт чыга. Шуннан әдәби түгәрәкләрдә катнашам битне буларның әдәбият түгәрәкләрендә тегеләрнең шигырьләрен тикшергән булалар, инде буларны тикшергән булалар, хикәяләр тикшергән булалар. Шундай зур фикерле сүзләр сөйлиләр инде. Шуннан мин тыңлап торам да, шигырьләрнең дә миңа берсе дә шамый, буларны сөйләнгәлүе дә әдәбият турында берсе дә шамый миңа. Шуннан мәйдә теләсәгез эшләгез. Шуннан үземдә шигырьләр туа башлады. Бер балыкны тутырдым. Bir gün gezetmeyeyim, ben bir şiir yazıp yürüyen kişi değil. Şundan bir vakitinde Askhal Ahmet Koşin'e okuyayım. Salavat beni koşan yazdın. Niye mi etem? Likşi'de yazdım ben ana, Likşi'de. Eşik yazdım. Etem tuttum da yazdım, şundan bir London'a koşardım. Ayda biz gazetelerine bastırırız, onlarga veririz. Deyip şotlan elinde bu. Bana şundan gitti, benim şiirine şulay ettim, bana şiirimiz ekildi. Hikayeti öyle, şiirimiz ekildi. Şundan şiir yazı Mine en jengil hünerge aylanıp gitti. Bana kişi şiir yazalmaydım da. Ben otursam, elle kümme şiir yazalamın. Elle kümme deyip, nasıl benim bir 600'lik yıllık payım mı var balalar için? Ben onu bir günde yazdım. Ne için küp yazalım yerindire. Şiir yazırga da yerindire bana. Kalem alırga gerek, otururga gerek. Ulanırga gerek, değil eğitirga gerek. Şundan vakitte gerek bir tane astun, astun vakitinde lene vakit yok. Okutkanda betinde okutuşu işinin anın işi boyundan, mektepte de, iyide de, defter karav hem başkalar. Şundan ister tamakta işleyen vakitte beni bir vakitinde redaksiyaya geçiyorlar. Onda ben işlerim, şundan pensiye geçip gittim. Onda da ben de redaksiyada ana üzeriz belesinde onda vakit yok bitinde bana yok indi vakit. Redaksiyada işleyen vakitte da redaksiya turunda öyle bir makale turunda koçkeşte ne de şulturda öyle makaleni ilgirtirge gerek. Başta bir şiirde yok. Şiirge orunda yok onda. Bana şulaydı men bir oyladım. 6 Aslanov benim fatirimden redaksiyaya barganda koçkanda oturup barasın bitinde. Şundan bir vakitne saatga qaramda 40-45 minut boyu bara, anda astanovkalar bilen, endi ul vakitte periyiz var edi, periyizda toktap. Şundan kotkanda da şulu vakit, aytam bana bet meni vakit. Hazır talibizga oturmayım, jiyev yerim. Jiyev hatta transportga oturup bargan vakittan da tezirek baram, turagara girim bitinde. Men şiirlar oylap baram, bir kimga kamaşa olamay. Mana şulay etip zor bir kitaplık benim kıska şiirler şuşunda tuğdu. Hem men anladım indi. Şiir yazı için başını boşatırga gerek bütün ortak pırtık ebirlerden hem şiir gınavlarga gerek. Hem men mana şunu küzümünde tutup benim tuğan günüm 1 fevralda mene 60 yaşta oldu. Men ikinci gün pensiyaya çıkıp gittim. Hem kadar 20 yıl, 15 yıl bir kaya işlemem men. Lakin men materyal yaktan da
ben ıttırmadım. Çünkü benim baş sviji, benim şiir sviji. Riyana şiirler yazam, kitaplar yazam. Hemen aşıl vakittan birliğinde benim şiirlerinin, kitaplarının çıkığı da nitip gittiğini orta bırak gitti. Ali vakitte benim düptürüsünü etsen 19 kitabında orta bırak etsen 21 kitabında te o vaktiyekilerin neyse bilesen. Lakin onlarını kolga tutup okuturgan barda kitaplar. Buna şulay etip men şiirga kilmedim. Mine şiir bize kildi. Менә шулай телевизор караучылар, шагыйрьгә сорау бирсәң, ул аны шулай киң итеп, матур итеп, кызыклы, көлкеле итеп сөйли. Без инде Салават Рахматулланы, без дә, сез дә бик талантлы лирик шагыйрь. Лирик шагыйрь гына түгел, бик талантлы сатирик, юморист шагыйрь һәм балалар шагыйрь итеп беләбез. Әйдәгез әле, без аннан менә иң беренче аның лирика агымы бит инде иҗатында. Әйдәгез әле берничә лирик шигырен безгә укып ишеттерсен әле Салават абый. Şiir oku elbet indi ol. Çünkü üzün yazgana birini üzün oku, onun bik küp faydalıkları da var. Okugan sayın, ol şomara, kulağında kalem bilgaç okugan sayın şomarta, okugan sayın şomarasın, okugan sayın şiir şomara, hem şulaydım, bik evet şiiri kilip şiga. Buna sözünü biz başlagan edik, şaraşulardan, televizor karavşı dostlarım, benim mana şu şaraşular turunda bir şiirim de var. Ne şiirge de belengen ol, hem benim ijatıma belengen. Şaraşular, tavlar bilen, tavlar şaraşmıyda, kişi bilen kişi şaraşa. Haller nişik haller deyip, elle kimler tuktap sıraşa. Tanışlar da kebek, tügüller koyda koyşan kürdüm üzlerin. Üz hallerin sililer de minnen küte olar cevap sözlerin. Hem yanıdan sili başlıyorlar. Tulaytırak kızıl pışmaklar. Şiir kişileri uzdırganbız hatırdan da çıkkan ulşaklar. Küp mü kola, küp mü avullarda, küp mü şiir silap gitilgen. Şairlerge ıkşap yerilgen bit автографлар бүләк ителгән. Шагыйрь булып булмый, туган халкың шагыйрь итеп сине белмәсә, халык тудырмаса, шагыйрь тумый, шагыйрь үлмәй, халык үлмәсә. Хәлләремне җан кисәккәйләрем, сез аңлагыз минем җыр аша. Узып барабыз без кылдан нишкә, кылычлардан үткән штыраша. Сез тикмәгә генә Салават абый, Галимҗан Ибраһимов бүләгенә, Илдар Юзеев бүләгенә, Шолохов медаленә, тагын әллә нинди әдәби бүләкләргә лаек булмадыгыз шул. Дөрес, халык күрә, халык белә, халык шигърият сөючеләр сезнең талантны югары бәяләде гомергә. Һәм менә мин үзем дә сезнең шигырьләрдә Тукай усаллыгын да күрәм. Сезнең шигырьләрдә Такташ шаянлыгы да бар. Сезнең шигырьләрдә атнабайлык та чәчрәп ята. Әйдәгез әле хәзер безгә үзегезнең сатирик, юмористик иҗат хәзинәсеннән дә берничә шигырегезне укып ишеттерегез. Сез бит шундый матур, кызыклы пародиялар, эпиграммалар да иҗат итәсез. Нигәр дә шагыйрь үзен шын дәрәҗәдә дип кабатлап әйтәм. Шагыйрь икәнен белә икән үзенең һәм ol üzü de şana iken, üzünün şair ikenligine, ol şiiriyatının barlık janrlarında da yazabilirge teyiş. Balalar şairi de bilirge teyiş ol. Şair humorist de bilirge teyiş ol. Satirik şairi de bilirge teyiş. Poemalar da yazarga teyiş. Balalar içinde poemalar yazarga teyiş. Alalar içinde hem hatta kortlar içinde hem hatta sabilar işinde, min sabilar işinde poema deyip aytüümnün sebebi şul, menin bir yaşı tulgan, yaş yarım tulgan balaga da bağışlangan poemam var. Ol satirik bulundu, turmuş nindigine zamanda bulsak da biz, ol bir vakitte da kamil bulmagan, hem kişiler de nindigine büyük kişiler bulsa, biribizgine de kamil tugil, Uruşlara etkende ideal kişiler yok. İdeal, biz bana bu elegi sistemada yaşayıp anlaştık. O ideal deyip atagan
Başkalarımız da bir ideal bulmagan iken, ola kirine bizning zihin yoktur tatışa, onda fikirler, güzlerini oşatışa, hem turmuşunu anglauga kübrek ilişkirte, belki şulay bulu kerektir da. Mana şulay tebinde satirik şiirlerini yazganda, üzerinin ipteşlerin turunda uylap da indi, no şiir yazmış ipteşlerin turunda uylap indi, onların jitirsiz yağın kürüp de yazala bitinde, hem onlarga okusan, onlar elbette seni bir yaratıp varmıylar indi. Çünkü her kim üzerine büyük şairler turunda siz alıp baram. Buna birinci şeygine, kısa şeygine satirik hem humoristik şiirler. Buna sebep diyen bir şiir indi. Güzlerin kızargan anlat, kalem hem kağıt bire. Dün boyu şiirler yazdım, işkensin dedi türe. Biz Sovet halkı maktandık, KPSS'ını donlap. Partiya mı, biz mi ahmak bulmadı şunu anlap. Dünya matur hadi Toktaş. Dünya matur jırlar jırlıysı kilip tıra. Tırmışımız gına mına yıllıysı kilip tıra. Demek ki jonlar tanışlığı olam seni tortsam demek ki. Tanışlandırıp gümürünü kıskartasın etneki. Senek tiriz tozartam, duymasın tamak yokum. Balalarını kişi ittim, şenişki minin takım. 4 kızım var. Kişilerine gene hata kurga yaramay, üzerinde de hatalarga gerek, hem tavırga gerek. 4 kızım var. İşisi enileri dey, üzümdey hisli birisi. Kabirimni unutmaz tüslü birisi. Kodak, dünya kızını tutam, son yok, sonlarsız eli ozak. Onlarsız şukiş ostuna toşlandı miskin kodak. Bola, idende mükeli, ondan itekke ürli bola. Muyundan şoklı, ondan jilkege mini bola. Hem ömürge şunda kala. Салауат абай, сіздің шиғырларыңыз, мына біздің телевизор қараушылар бик еш оқилар. Сіздің шиғырларыңыз бик еш шыға Қызылтаң газетінде, Тұлпар журналында, Үмітте, башқұртша, башқұрт тіліндегі матбуғатта да бик көп сіздің эпиграммаларыңыз, пародияларыңыз, әлі лирик шиғырларыңыз шыға, әлі балалар үшін шиғырларыңыз шыға. Мына мен хатırlayayım, сіз бірнеше ел реттен Қызылтаң лауреаты болдыңыз. Сіз Тұлпар лауреаты, Үміт лауреаты болдыңыз. Сіздің шиғырларыңыз шулай her vaqtda siz bugün de bizim edebiyatımızın, şiiriyatimizin türünde. Lakin mena men sizning bir fikriniz bilen kelişesim kelmey. Siz aytdınız şair bulğa şimdi ol satirik, humoristik әйберләрдә yazsın, balalar şiiri de yazsın dediniz. Evet, Allah Teala bütün kişiye de alay muldan bir talantlı kimdir? Lirik şair gine bula. Әміне sizge ol lirikаны da bergen, юмор сатираны da bergen, balalar şiirini de bergen. Belinski'nin mınday etken sizleri var. Balalar şairi bulup, balalar yazuşысы bulup tuarga kerek degen. Hem dürüst etken. Mine men sizden bik көп balalar için yazgan şiirleringizni, poemalarınızı okuganim var. Olar turunda yazıp da çıkkanim var. Hem is kitip siz bala bulup, siz bala bulup alasız. Hem şul bala fikirin, bala sizin kişiге жеткересіз. Міне мен sizden televizor қараушылар isiminden сұрайсым келе. Siz bizge balalar için yazgan şiirlerinizde okup işittiriniz әлі? Balalar turunda yazı için şairge de, yazışıga da, ol gümümen balalar arasında kübürek bulu kerektir. Kübürek bulunu kerektir deyip eytem, çünkü bu iştirakta men üzümünü olayım. Men 20 yılga yakın mektepte okuttum, Rus, Tatar, Başkır, Çavaş mekteplerinde Rus dilini okuttum. Men gil balalar arasında buldum diye olayım üzümüne. Hem iyide de biz 6 bala üsttük. 6 bala, 3 malay, 3 kız. Kadir ikevine tırıp kaldık, biz bir malay, bir kız tırıp kaldık. Şuşularını uylaganda men ikinci bir eybirge de köngül salam. Bana balalar şiir yazayım hele men deyip tutunudan oldu. Men bitinde 50 köp men balalar turunda şiirler okugan. Şunda menin köngülge şimdi uy kelgen. Mana
yazgan avtorlar turunda uy kile, bu öyle söz değil uy. Bit mında bit sizin şiirlarınızda birgine bolaşaga da yok. Siz bit üzeriniz bola bolup kılanasız onlar bilen. Siz üzerinizin ulu fikirleringizni bolalarga kişilep togasız. Hem onlar şu sizin fikriniz boyunca onlar yaşarga teyiş. Hem sizin şiirinizde bir eybirde bolalar için yok. Buna şu fikrimni dürüstlep için Almanak çıktı indi bir kitap. Şusunda küpten tügülgünde tabir koymayacağım, tukta tabir koymayal kültemne. Onda Tataristan'da çıkan şairler de var, balalar şairleri de, nilerde tanılgan şairler var, halk şairleri var. Bütün üstü balalar için yazılgan şiirler. Balalar şiiri yok. Buna balalar şulay bulurga teyiş, balalar şulay bulurga teyiş. Onu minde bile bana, anısını bütün şey de bile. Balalar üzlerini işi bulurga teyiş. Üzlerini işi bulurga teyişler balalar. Balalar bile mi üzleri? Buna nek şusunu onlarga gerek, şiir, balalar turunda şiir yazılgan şiir. Ulu kişi bulsa da balalar turunda yazılgan şiirini okuşu, ulu kişi bulsa da, bala kişi bulsa da, ol anlamasın. Bunda ulular şiirda deyip, anlasın, bunda tülki balaşagana iken deyip. Ortadan indi, onun avtoru Rahmatullah oturabındır. Rahmatullah yazgan. Okuygalar bütün için balaşaga işli. Balık tuta, tegileyte, bulayte, şayara, kile, hotayası, ikili ola, bişli ola. Bir kimde yok direğinde şuşular bile yaşi. Onun üz dünyası. Buna şuşu onun dünyasına girip, ol bulurga gerek. Ol bulu, ay ağır şu. Bana şunun için, şunun için, Mine jingil biriyle ol, diyecektir ona vallahi dekalemini söyleyenlerinde. Evet. Köp kişi onu işley almayı. Ben üzlerinden değişkenim var. Nişi götürler meytem bilmeytem ben nişi algan bilmiyorum bunda koyam. Buna kadar bir şiir abayım okuşu. Üzünden isiminden biline tura bana abayım bulga şimdi eserinin giroyu Bolaşaga. Ulanı bereke Bolaşaga. Abayım mektepte okuy ışı hazır mıyından. Şuna üzüm gel irterek uyanam abayımdan. Kinde onu uyatam men tırsın, yıklap yatmasın. Yuğunsun da, okşasın da, tuğan tiline yatlasın. Şokmaklı zenger defterin alsın da sumkasından. Meselelerin işlesin matematikasından. Kalemlerin ıslap birem, borgaş süret buyarga. Üretem, almaga kızıl, yaşıl kalem kıyarga. Tırışsın, gel bişli olsun, işlige okugançı. Abayım mektepke gitkeş, yıklımızım tuygançı. Buna belki yine balanın uyundan indi zor oy. Abayı turunda kayırta, belki o gitti da. Buna tağılır, belki yine şehir, urmanda degen. Bürü bardı urmanda, bulan bardı urmanda, ayı bardı urmanda, yılan bardı urmanda. Yıgırıp güvelekler kuvam, işilek jiyam urmanda. Koruk min urmanda. Eti bilen olganda. Buna o degine. Iminni bana şulay işlerge tiyişler balalar. Hem Allah şulay buldurga tiyişler de. Bundan tağı bir kilet degen. Tup alıp çıktım, işigin yabarga unutulgan. Üzümden şiirimni bilem. Hamanda belege bala ağzından süs sülene, şiir sülene. Ogiga. Tup alıp çıktım, işigin yabarga unutulgan. Kilette açlık, kiletke tavuklar kirip tulgan. Sen açtın mı? Diler mina. Avi küs kısa kürgen. Ateş tavukları bilen kiletke basıp kürgen. Mina. Hatta abisi enesin yaklı. Bunda lendi ziyan yok. Şulay bulunga tiyiş gibi. Hem mina şulay bulsağına tabiği bula. Kadir eğer de tabiği iterge tırısıp tabiği itmesi için bu şehrini bula iterge gerek. Abisi kürgen de abisi bunu tergi. Kovup tutkan da Ali sen açık kaldırdın mı? Küpün budan aşağıyanlar tavuklar. Bunlarga elbette yazırga gerek. Lakin şiirgana tügül payımlar yazırga gerek. Siz benim iş payımıga bir eybet hem bir dürüst makaleler yazdınız. Benim anatı beleki balalar turunda işikten bişikke degen yaşı tulgan, bişikten düşmegen bala turunda hatta payımım var. Anasıl olla birilgen tenkileminde. Yani bir kimde işikenim yok men.
Andi balalar turunda payımı. Şiir yadırga valla bir kuplet, 15 kuplet. Payımı yadırga korasın ana. Men özümün deydi. Yular üzen maktaydı. Men özümne maktap. Nindidir üzüme biyiklik yollarga tırışmayayım. Çünkü benim biyikligim bulgan hem üzüme etken. Kobak tomirlari suva susab bitmesin kibibkine, kobak üstürem bokşada üzüm su sibibkine, küpşe sobaklari oşa kinde su içti kobak, yumuşak tütelde tegerep zor bulup üstü kobak, İge alıp kirem deyip urilgen idim yugay, küterip de bulmay özün, işit oğlu subugay. Salavat abay, mene siz indi şu kadar matur, zor icatınız var. Bugün de siz şunda ilhamlanıp icat edəsiz. Mene men sizin şiirlerini tınlağında, uzigiz turunda söylегенде Gamile Vızal iske düşe. Gamile Vızal әлі sizin kebek ul kadar oralaşıp yürüye almadı. Çünkü ul avru idi. Lakin ul baribir de edebiyetimizin her vakit türünde buldu. Onun Ol bek көп gazet jurnallar aldırdı, okudu, bütünüsüne özünün fikrini bildirip günde xatlar yazdı. Ol mene şunday aktiv. Mene sizde Gamile Vızalga uşagan turu sözlü, aktiv, edebiyat turunda da, bugünkü icat turunda da, yaşlar turunda da özünüzün fikriniz var. Eydəgiz әлі bizim programmada siz özünüzün fikrinizni yarıp eytigiz. Yazıcılar birligede, Yazıcılar Soyuzida ulagaya bitinde, yaşlarda nişleptir ezrek kil edebiyatga. Edebiyatga ol ilikte kütü kilmegenler. Lakin ilik edebiyatga yazıcılar kilgen, şairler kilgen, drama eserler kilgenler, roman yazıp kilgenler edebiyatga. Hem 18, 20, 25, 30 yaşta kilgenler edebiyatga. Şolayda Salavat abay, siz bugünkü edebi prosesini, edebiyat turmuşun nişik beyelisiz, şiiriyetini? Hatırınızda mı? Siz Atnabay'ın okşu bilesiz, bilen de bilesiz siz ana. Kızıl Tağ'da işledi. Onun üzerinin ışkın digen tügere uyuşturucu şekilde ol. Ona yabırılıp yürüyenler onun ufadaki sul tügeregine. Hem bir 20-30'lap indi yaş Atnabaylar terbiyelengen susun idi. Men üzümde şu mektebinde Atnabay mektebini ütken alaymen. Allah birgenge Atnabay'da kuşkandıra güzidin tamandan. Mana şularını ulaşsan, şundan üniversitede, onda bir 50 kişili kandidatlar, doktorlar işliler idi. Yazıcılar işliler idi. 50 birer yazıcı var mı anda? Var anda Şilin Soyuzu pisateli. Var anda. Lakin biz her bir Şilin Soyuzu pisatelini biz yazıcı deyip ularga bir aşıkmayık. Daniel Garanin diyen Rus yazıcısı bir Rusya'nın Yazıcılar Soyuzu'nda işçisinde Sibigat Hakim'den soruyor. Sibigat Hakim o vakitte Tataristan Yazıcılar Soyuzu'nun presidenteli ola, reisi olayında. Sibigat Taşıyevich Mela. Сколько у вас писателей прозаиков в Союзе? Ну, ты говоришь, Сибирь Хакимета, ну, где-то 60-65, Даниил Гаран это. Сибирь Тазеевич, прозаиков 50-60 не бывает. Их бывает или 4, или 5. Остальные члены Союза писателей. Bu okka korabilen fikirler olar. Salavat abay, siz şınapta şul kadar dürüst, tenkidi koraşta, hazır indi sizge soňgy soraw, siz bugünkü edebiyatçilerge, şairlerge, kalemdeşlerge nindi tileklerde kalasız? Nindi tilekler deyip, andi vakitte gabgadi tilekler tilillerinde, lakin her kiminin tileki üzün şerek bulurga tegişinde. Buna ütken şimbekinni sizin tavsırını koradım ben. Anda Faniye Rabilevna'nın bilen engemeler ötkerdik siz. Şunda Faniye Rabilevna etti. Yazıcılar Soyuzu'na agzap olup kırığı için tortarlar orasından gana da yüzlegen garize atadıydı. Hatırlıyor değil mi? İyi. Şundan ikinci Yazıcılar Soyuzu'na kırığı için
2 kitap çıgarırga kerek dedi. 2 kitap ol telesen nişik çıgara turgan kitap tugul neşriyette çıgara turgan kitap. Менә шулай, Салават абыйга нинди сорау бирсәң дә, ул аңа шул кадәр үзенчәлекле, фәлсәфи, тирән һәм качакта шәнишкеле җавапларда бирә. Һәм дөрес сүзгә җавап юк. Рәхмәт сезгә, Салават абый. Сез без чакыру белән икенче көнне үк автобуска утырдыгыз да, олы яшьтә булуыгызга карамастан, авырсынмадыгыз, безнең студияга очып килеп тә җиттегез. Сезгә бик зур рәхмәт. Безнең тапшыруыбызның дусы булган өчен, безне һәр вакыт караган өчен һәм безнең тапшыруыбызда катнашкан өчен. Без инде сезгә алдагы көндә дә исәнлек, иминлек һәм иҗат уңышлары теләп хушлашабыз.